Присолнечна крема ки нуди добра защита пред изжарки. Че се такое облачите за накуп добити 20% попуст. Та крем je primerna za vse tip kože. Ob nanosu se vam bo na obraz prikradel nasmešek. Don't be clever with me. I can't believe that they did to the teacher. I can't believe it either. What should we do? I don't know. We can attack them the same way that they did the teacher. That's a great idea. Do you want to experience the beautiful nature of Kozjanskem? Then this is the camp for you. It will not be boring because you can do a lot of sports activities. You can cycle, run, climb, swim in the spa, go horseback riding. And admire the landscape. Join us!
What's that? Nothing. Prva 25 centov ven višino, druga, tretja pa četrta isto, pa spet več. Peta, da še 25 centov, zmagala smo pepsi. Razumeš? Yeah. Look, but we can't do this. We're from two different groups that are opposed. It will be chaos. I hate you. Are you okay? Do I look okay? What's happening? What's going on there? Здравствуйте, мы хотим вам представить нашу новую разработку Nikon 1D. Мы очень долго думали, как же сделать его функциональным, чтобы вам было удобно делать потрясающие фотографии. В него входит много функций, например, такие как управление голосом, управление головой. С помощью вашей головы вы сможете перелистывать ваши замечательные снимки. И много-много другое вы сможете узнать при покупке нашего замечательного фотоаппарата. Стоимость этого аппарата 45 тысяч евро. Вы можете приобрести его в кредит, тогда вам придется выплачивать 3750 евро в месяц. Вы можете прийти в любой магазин нашей сети. Или позвонить нам по контактному телефону 312 15 16. Ждем вас! Guys, I think we went too far. What? Seriously? Yeah, I think so too. You do? I think we should apologize to the nerds. How about a party? Okay, I'm in. Yay! Yay! Party! Dear nerds, you're invited to our
to an apology party? Really? They invited us? Maybe try. I think we should go. Yes, yeah, we can go, I guess. Okay. I'm so sorry for late. Yeah, me too. I forgot we always have